Kaya nga rin irugi nga iba sa papagayam na dilagip tinapalabas ni pagayam ting Edralyn iti Isabela. Sa gudahin nga rin surat, Dear Manong Nemy. Apay nga tangamin, Manong Nemy, nga adari kita anak nga Subeg. Natangkan ti ulo na, natuso, buong ti ulo. Dati saan nga maisursur. At damat nakem, titunggal maysa. Nga kanya-kanya ti kunada nga sirib, unugalad ugali. No pa awan, ti anyaman na pagkurkurangan digit naganak. Nga mapay nga adari kita anak, nga saan nga may turong. Tay pagsasao Manong Nemy nga awan ti umuna nga babawi no dikat kang kanahin latang adda iti ud-udi. Adda dagiti maladaw nga agbabawi adda madati kalkalingan na. Ngem te kunadan nada nasasayat lang ngem te maladaw ngem te pulos nga saan nga agbalbaliw. May segment kadagiti kang ganahin nga agbibuya kadati nga programa Manong Nemy ket manipod dito'y probinsya nga Isabela. Naawisak ket inkarigata met nga inkurit ti pagabuklan daytoy lagip tinapalabas ko nga kayat kumet nga iburay ti daytoy nga programa. Kasto man nga rugyak ti amin. Dati-datin Manong Nemy nga spoiled ti kinatao. Ngam ko namat di gididado Manong Nemy nga saan? At okay met kumati pa ng disiplina kanyak da papaki ni mama ngam tsaka mo. No apa nga nagbali na katuso. No apa nga nagbali na katangken ti ulo. No anya ti kayat ko isuti ipatuloy ko. Nga awan tumat ti maaramidan da papaki ni mama ta siyak laeng nga rod ti kakaisuna ng anak da. Di makadakes Manong Nemy nagraduarag et elementarya nga pasang-awa. Nakarkaron ti kinalukok Manong Nemy dagbalasita nga agbalasa nga. Tana barakada ak Manong. Adumit lata dagiti barkadak siyempre gaputam. Adda kwartak. Numano ti kayat ko nga dawaten kada papa kini mama ited da. Hoy Manong, tanusandang ited. Agpauyowak, agtalawak. Kakaasidan tumanin nga magsapsapol kan mga ayo kanya. So nga ti maaramidan da no di mangted kan may patpatunoy-noy Manong Nemy itanyaman na kayat ko. Ado na gini barkadak, ado na gini gagayyem ko, tanukastang damanin kwartak, imbas ko mamapangka magklase Manong Nemy. Guys, let's go! Papalan tayo. Edralyn, papalan tayo. Oras tayo nung papalan tayo. Adot kwartak dito. Mapangminto serken Manong Nemy di kiti kurso na dami nga kantin, wano restaurant, pagmeriandaan. Numunan ta nakagulgulo kami. Kahit nung kasta Manong Nemy nga dan tumaawat di kiti parents ko nga notice manipo di ti principal di eskwela. Papandan to. Kalpasan na Manong Nemy bagbagaan dak tumunin da papaki ni mama. Anyayat kayat mo nga mapasabak. Edralyn anak, iha. Anat sa sarbiti kaadati sa ni tayo, kwarta tayo. No sa amumat nga usaran nga usto. Amom ka di nga da kami ti babalawan di kita tao. Da kami ka naganakan ka. Api kami nga patununuyan da ka. Api kami nga naturturay kang himda kami. Itun ka ano ay anak, nagnakam ka. Itun ka ano. Ano ko ti problema yun papa? At ka di pinaspasaktak? At ka di mandi nga raramidon mi? Mandi nga raramidon nyo ti agbabarkada nga di kayo mapanagbasa. Kasi no saan ka makaradwari ti high school? Di saan? Ano ko mo ti problema? Kaya sa karte ka kaisuan ng anak yo?
Kada asin no nagtawid. Kada kinabak nang yun sa nga siya. Ano sa serbi na nga makapagturpusa? Kada trabaho ka pa, trabaho ka di pa lang no makapagturpusa. Kasi kan ka na tibang trabaho tinag-usyo tayo iham. Saan nga nasiya at tikas tangar aramidem saan da ka nga may turong. Saan da ka nga saan da nga may panakal. Kasunod no mapatas mo ito nagaramat iti siya mo. Masakan drug addict. Sa moment nga ron nga awamat nga ron tiba kurkurangan mitap no agrebelde ka kuma nga mangaramit ti kasta nga agbali nga duriguista babae pa iti kinatahom kasi na anak no surutam di uminom ti arak dandanin papa ma isusapo ya Diyos ko, kasano no? Adamang ramas kang ka. Pa, ma, dadangat-amat ito siya nga babasamak. No, amok tuman tuminom, amok tuman tagsigarilyo, nagbisyo ok tuman. Tikad to kang runaan nga sa lagnibak kiti dayaw ko. Padason na kapag-aramidan di barkadak ti siya nga na siya at siyak ti busda, siyak ti pangulo da. Siyak ti matungpan, siyak lain. Maamak met Manong Nemy dagiti dagan nakadiak nga dati ko man lang ore mang kudot ano mang tungpa mang pungot. Saan ko ba padasan Manong Nemy ti kasjay padasan nagakudutin padasan nagatungpahan padasan nagatpungutin. Makita da mapukawan dati kakaiso nga anak. Saan damat nga ron nga padasen no mampekastat mang mangig kunukuha nga ibagbag kang ibalbalakad dagiti kakabsat ni mama uno saan kat kakabsat ni papa dagiti ikit ko ulitag ko iti mother's side kan father's side patpadasen damat idi nakuha Manong Nemy ti mamagbaga kantingak kas kina Angel Juan Edralyn ay Joe, Uncle. Uncle. Kumusta ka, anakan? Kastoy, Uncle. Balasan nga dati ka, anakam. Nakabimbinta, saksaan. Kaya magatang kuminami na kayat ko. Saan nga na siya tiugalim? Uncle. Ada ka din kinapapak? Ada ka din pinungpungot ko? Ada ka din nagsawsaw akong didakes? Ada ka di imut-utangak ng saan kong binayadan? Ada ka di inag-agaw ko di kukuha na? Awa, matamo ka. May gidjat ka unay gada-gini kasinsin mo. Isuda, di damot makibarkada. Agawid na nga masapa manipot eskwela. Adaman barkada da nga dagiti kakadwa da kita prado da nga napasnak nagbasa. Di mo kadiam mo? Nga mangibabain ka? Uncle, no di mo kayat nga mapukot respeto kang ka sa mutong ululitan nga babagareta. Kahit po naman, sanda ka nga mabaling nga panakkel da papakin ni mamang mo. Kinuuri na kami kabagyam. At na pwede ginigundaway nga ibagami nga saan da kang kapkapin ano. Oh my God, Uncle. Di na ko maisuro nga tumangsit ka na kayo. Kano data ugaling pa ka tumangsit? Gabot tapas pasaktan da, Uncle. Kapot naman tayo magbaga ka. Stop it, Uncle. Sandak pa yung mabaling nga pag-aramidan di kasta kada papakin ni mama. Di ta pa yung imbaga kanya kang mangibabain na. So nga wang kalintagan nyo mangiba kanya di kasta. San yun tunululitan pa iti umasadag kanya. No dahi tanto mo iti magbagaw. Agbabawi kan to ti kasto nga raramidem Edralyn. Agbabawi kan to ngem nalhadawan ti amin. Sa anak ko nga graduar iti high school Manong Nemy ngem napan nagpakpakaasi da papakin ni mama iti principal ti eskwela. Kinayat damat Manong Nemy tapno awan kami ni dayta nga eskwela uno high school. Kada amin kami nga agbabarkada Manong Nemy pinaruar da kami. Uwan
Siyempre, yung tuloy mga iti nagbabarkada, nagruna kada Daniel kini Lisa. Agrama mateng kini Rico, Manong Nemy. Agpropose idin kanyak ni Daniel, Manong Nemy, ngimnuway ko na. Awan to ti, makapurus iti pusok. Nasinuman ti kayat ko, siyaktot magibaga ko na. Nagbasa kiti college, Manong Nemy, ngem, teko na akong. Romuar sumrek, ti adal kanyak. Romuar sumrek, iti pamagbaga, dapa pa kini mama kanyak. Hindi kat mabaling konti mga ti lisensya, Manong Nemy. Mayat man dapa pa kini mama, ng basapul. Nga iyalanda kiti brand new car, kalbasan nga nakasursuruak nga drive kastamatan nga adolescensya. No pa'y mangmangig ko iti, Manong Nemy na Uncle Juan nga magbagaan na dapapaki ni mama, tibihangot nga ulitan ko kakabsat ti ama. Mabalil na ko pagsawsawak na ito nga lakay, kunak tinakan ko. Di magbagaan na kiti, nga sa nung rumbeng ikatangan da kung ikanda kiti lugan ko. Kapag isot mangisuro, amang ang gano, nudeta nga lugan isot timang papatay kanya. Napakasan ako ma. Kaya naglay nga kag drive. Nga mawan sa bali, Manong Nemy nga tungpal no saan nga siyak. Nga tangan dak, Manong Nemy di branyo. Nga car, Manong Nemy. Kat siyempre, naibakon digri para kata. Go guys! At adayo manin, tibadanon mi, Manong Nemy. Kat kompleto kami met itibalon, kwarta. Ganda dumapay ka sa pulan. At siyempre, amok idinti aginom, iti arak. Amok idintek sigarilyo. Ada idin mangijijaya kanyak, Manong Nemy di Cebu. Hey! Uri no kasi matibiyag ko agad jakbatin kaya deta. No arak okay lang. Sigarilyo okay lang. No illegal drugs, no? Agbeso, tatanggan ti ulok sa anak paisuro. Jak may pas nagtagbasa. Ayam no, agbalin agbatang nga drug addict. No way. Unang Edralyn, kastan tumat labas na. Kaya nga aramat illegal nga droga. Hindi pa mati ng iti tao. Kahit drug addict ka. Sus, uri kas na pamati na. Siyempre, jagmat na adad nga ibabait ti pamilya. Kunak ti kadakwada manong. Kahit no kasta Manong Nemy nga medyo mariknak ti inong ko madmadlaw ko idi ni Daniel Manong Nemy nga rarikapan na. Kaya ti kasta lalagay pa nasa daga ka na kayong barkada. Edad ko kami nakasapulan nyo. Siyak nagpapaala, siyak na amin ang gastos. Kalbasan na? Chansi nga na? Come on Edralyn. Kita man taglawlaw. Kita man dari ko kini siyempre si partner na. Ibatanak hindi mo kaya timakaraman. Kita mo da Rico kini Lisa. Kita mo na tayo da siya kailangan siya tisandang ramidan da. Come on, saan ganito nga babawi? Ibatan ako na Indurong ko, Manong Nemy. Kung ano nabartag ka? Saan ka nabartag? Marignak latinom ko. Ngayon nasimbang pa ti panon ko. Hay, Daniel. No di mo kaya't nga ikating kay ti barkada. Sa mo doon ulitan pa tinaramid mo kanya. Come on. Aging ko na pa. Nay ko. Kubuktor ka pa, Edralyn. Ulitan ba kita? Sige. Huwag na. Sa bagay, adumat dito sa bali nga barkada tayo nga babae nga gumawa ka niya. Si kailangan ti kayat ko eh. Yung kapatid din na kayat, it's okay. Si kayat babae. Dito idite yung amak na papaki ni mama nga mapasama ka niya. Baka sana ka nung nga virgin. Baka no, nagsikugak at pinaregreg ko. Iha, pa, saan ito mapasamak tekas na kakayot yung magbaga ka nga?
Anya nga tanong talagang idyamon ti barkada. Nagrador ka kumaitan. Ni talaga inderdadsum ti nagbasa. Irregular tertiary ka. Dito ta, nagrador ka kuman ti college. Sa kakadi nga masyan gada kami kinimamang mo. Lumalakay kami. Kat sika lang ti kakaiso na nga anak mi. Sika ti kakaiso na nga nang tawid. Iti negosyo tayo. Please anak, agbalbaloy ka kuman. Ngamit ilikodan Manong Nemy ti kinababaik amay sak abalasang. Barkada latta dito'y barkada dita itilikodan Manong Nemy ngam iti may kadwa agon daway kat dandanin akmanin ginundawayan wenno renamus pinilit ni Daniel Manong. Iti may kadwa agon daway Manong Nemy diya ako ninikkan pa di tiyansan. Kunakkan ko na nga gikatin ng ti barkada. Diya akong kayat pa isuna. Kat siyempre, awan ti sabali nga napaturay no sa nga siyak, inikat min ni Daniel, ikada kami nga agbabarkada. Kaya na minsan, Manong Nemy nga panagkukuyog mamanin kada kiti barkada, siyempre sa laing nga sisyak, iti adalugan nan. Mostly, Manong Nemy, no kasta nga adda inumi wano marignak tinum ko awan sa bali di nga mangidra-drive kanyak no saan nga niya Daniel. Ngimidi Manong Nemy ta inikat ko ni Daniel iti managawid ko tinaminsan nga gundaway nga nakainom kami Manong. Nasimbang mat pa lang ti panagkitak Manong Nemy kenriknak kabailak ko nak nga iyawid ti bagik kabailak nga iyawid ti lugan ko kunak. Amdiya ka mo. Gabot ti aircon, Manong Nemy, nga magpugpugaw, ti rupak, na iridepak, nga diyakon na puutan, nga dadisgrasyak gaya Manong. Inagsublin ti puot ko, Manong Nemy, hospital tayan ko. Nagsangsangit ni Mama. Edralyn anak. Edralyn iha. Gamantigin na po Diyos na nakariingkan. Ma. Anat na pasamak. Di mo ka di malagip. Nalaos ka di launay ti bartek mo. No apay ngamin. Dati-dati no kastang nakainom kan. Kat ni Daniel ti maneho ti kutsem nga mangitultulod kang ka dito balay idya balay nga mapi nga karidi nga nguntawi kat asya ka ti nag-drive pinilit mo ka di impilit mo ka di bagim nga sikat nag-drive kat saan nga ni Daniel awanin ni Daniel iti barkada Mama so nga siya ti nag-drive nagaturo ka diyan malagip no kasano tinapasamak. Di ka pa'y lakot ko di. Anak. Ma. Dito may sangasakak. At kanigid. Makutik. Agraman ti ramay na. Ngam na ito kanawan. Apay awan ti makutik. Nga ramay. Di ka ko mamakmaklat, anak. Naman niya. Pinutad na. Di ka nawan nga sakam. No! Saan nga po doon na ita? Nagtala ka. Edralyn, nagtala ka. Nagtala ka, anak. Kaya sa wanawanan ti may sangasakak. Isot na pakarawan na rumay. Manipuli ti ngatuan ti tumeng mo.
So nga tilawalangin kadawan nga lupom tinabati agraman ti kanigid nga sakam. Saan namutunod si mama. Napukukon di may nga sakak. Nawanan di may nga sakak. No! Sakak saan mama? Isubliyo ti sakak mama. Isubliyo ti sakak. Isubliyo. When Manong Nemy inan anawadak. Ininjeksyonan dak Manong Nemy panagpakalma, pagpakalma. So nga dagsama yan injeksyon kanyak Manong Nemy nagtalnag. Nakaturog hak Manong Nemy. Ewan niya makaputak manen kat malagip ko tiga sa sahad ko. Agwala hak manen. Anak, tinaskan kasi bibiyag ka. Tilaeng sakam manipod nga 20 lupom agpababa nga kanawan nga sakam tinapukaw mo. Kaman katawan na dahil ti rupam. Awan na dahil ti bagim. Dalang sugat ti muging mo. Ngim na ipit ti kanawan nga lupom. Anak, agtalaka ko ba? Kawatim ti kinapudno, agyaman ti kiniapo Diyos. Tas ibibiyag ka, sanda ka anak pukaw nga anak mi. Nagbayagag Manong Nemy, ti dualawas, iti ospital. Nagasaganan ti wheelchair. Kaya nakasiniramidan nagpahin Manong Nemy, iti prosthetic leg. Ngayon kaslasan ko, maawat ti kinapudno. Naminsan lang Manong Nemy nga medak sinarungkaran da kiti barakadat. Iti rumara kong ti ospital Manong Nemy. Da kiti naganak kanya ka mismo tinagtinulong nga nang bangon nang bagkat at nang ilugan kanyak iti wheelchair. Ngayon ruwarda kiti ospital. Ngayon lugan da kiti kotse. Ngayon niawit diti balay. Mitikad da kiti balay Manong Nemy ado na kiti kundahoy nga agboler ti panurod ko. Binaybayan da kumalatan nga natay. Binaybayan da klakuman nga natay. Binaybayan da kumalatan nga natay. Habi nga sakak lang tinapektaran. Habi nga disimumukil ko mga bagi tibiyag ko awanak kumaitan. Sawan sardahin ni mama Manong Nemy nga mga ayaw mamagtala kanyak amang patpatibker ti pakinakam ko. Anak, tilaing sakam nga maysa aging gana iti nga 20 tumeng mo tinapukaw mo. Makapag ka mabayan iti artificial leg? No, kahit mo nga usarin, maaramid mo. Kaya lang, adala diferensya ti panagnam, gagangi na ita. Saan nga limpyo ti panagnam. No masulit ka man maging kabili sakam artificial leg mo, kabay lambat sumagpat iti wheelchair mo, kabay lambat nga idoron ti wheelchair mo. Saan ka kas ka naging na dumadita nga nakaro? Saan ka nga inutil? Makapangkat eskwela kat may tuloy mo tagbasa. O anin siya sa libitibiyag ko mama, saan mo pukahon tinamnamam anak. Patasam lahing nga bigbigan ken lagipan ni Apo Diyos. Ik-ikan nakapailayang ni Apo Diyos ti gundaway anak. Tapno baliwam ti turong ti biyag mo. Balaag na kang kareta pa nakapukaw mo ti may sasakam. Kat agyaman ka ken kuana. Kinidawdawat mo ken kuana. Nasaan ko mga daytoy tadada nga pagbaliwan ti biyag mo. Kinagpakawan ka ken kuana. Kinagkari ka ken kuana. Nga ilimpyo mo ti biyag mo.
Ket ka po Manong Nemy tamapulko kanak unay maboringak dito'y balay. Tao matente mauray ko kanak iti barkadak Manong Nemy. Gimanda ni Mama Manong Nemy amang kadkadwa kanyak amang sipsipot tamangan kanuno at dadakas nga ramidak ti bagi. Tuno magbalin Manong Nemy ket agmuler ti panunot ko kasla kayat kun ti matay. Ngim apay. Ti metlaing sakak ti mais nga napukaw ko Kabaylak met ti sumagpat iti wheelchair. Kabaylak met nga sulok ti mangikabil. No kayat ko nga ikabil. Ti prosthetic leg ko. Ti artificial nga sakak. Makapagnaak Manong Nemy babayan ti artificial nga sakak. Iso na lang ta. Nakakat katawak no da makakita kanya. Liblibyan dat likodak. Dito itan dinagbanagan, tikas kanyak. Nga nakapimpintas, normal, baknang, dikotse. Agpilay-pilay itan. Ngam kabalat, nagdrive pa lang Manong. Gabuta, noolo sa rekti sakak. Nga artificial, kabaylak Manong, nagdrive. Hindi ta matarimaanin Manong Nemy ti kotsek, nagrubuatan. Kaming gawin na ni Mama. Papanam. Mama, tagtakanak dito balay. Palubusan nak. Saanak nga inutil sang kadi. Saan ka nga inutil? May panagnak ko. Ag-drive back. Saan ka di nga mabuteng awang ka titipub? Saan ka di na pubya ti panaka-disgrasyam? Ma, please. Anak. Awang ka diya talaga ti mangigmikan ka nga pa nagbabawi. Ma, agbabawi ak matengkit. Kabuta sampay na lado ti amin sa nga di. Inarakop nak ni Mama Manong Nemy. Diyak pa yung amin nangigkan ka. Nga talagang agbabawi ka. Agmulmuler ka kindi. Nga agrebrebel ti tiriknam. Ma, I'm so sorry. Pakawanintak. Dakay kini Papa. Pakawanintak ko ma. Anugotek nagbalinak. Nga tuso nagbalinak nga. Nakaibabay na nyo. Ngam sampay nga nado ti amin. Tapdo ipakita nga damit la cervix ang kadi Mama. Dito unay. Ti kayat ko nga mangig dakam kini Papang moy. Iso nga palubusan daglang. Kayat ko tagbiag nga normal. Ori no awanin di kiti barakadak. Ori no awanin di kiti agar-arim kanyak. Dito gayam di pakakitaan ti pudno nga gayem Mama. Pudno nga barakada. Gabutay bain dakon kakakuyog. May sakon nga pilay ngagpilay-pilay agsag-kasagkang no osarek ti artificial nga leg ko nga may paniknik ko kadakwada Mama nga saan ko ita pagtatakpunan. Wan Manong Nemy normal mati pa nag-drive ko natantanan akpakiditan tanidisgrasya akon. Nagjoredak Manong Nemy agpalaod agpaabdayaak agpaamyanan agpabagatan ak. Kaya pambisinak napanak ti may isang restoran sinulok tinangan tawagan nak dabapa kini Mama Manong Nemy idita dumteng terabi. Pa, Ma, okay yak. Di nagpakadanagan. Agawit na dumadandama. Hayan mo ngamin. Sinutisan nga madandanakan. Pa, Ma, natantana nga kitan. Ma, Pa, kahit kong ipaniknik nga sa anak ng inutil. Kahit kong ipaniknik, kahit kong marugya akong dagbalbaliw. Sa balin nga Edralyn na ito anak yung Mama, Papa. Sa balin nga Edralyn. Alakit na siya at no kastanak. Agawid ka kumanuan Ma. Di nagpakadanagan. Agawid ak to, makaawid ak nga si salunat. Ikarik ka na kayo.
Nga malas Jason terabi adak palang iti bar Manong Nemy. Kontrol ko mat ka dito uminom saan ko nga at katkaduhan inutak laeng Manong Nemy. Kahit ko laeng nga sa anak nga maburing. Idikadak iti bar Manong Nemy may isang lalaki ti masdag kanyak. Hi. Makadisturbo ka di? Saan met? Kasapulam di ka doon? O rin no saan? Kayat ko. Ngam nakas pagarikan ta, kayat mo? Nagtugaw ka? Agyamanak. Siya gaya ni Noel? Inya mamukmat ti bagik Manong Nemy kinapud nun. Iti pa nagalamano mi inrantak ti timakder kat nadlaw na. Sana gayo nga nagriro. Iti timakder ka, nagnaka nga na pa iti CR. Artificial ti may sasakam? Yeah. Buo nga ti aksidente. Ti kinatan kan di ulo. Nangruna ka na dagat ti ngagbay may sa. Uminunom ka. Kahit mo sawan, saan ka napapudngan? Ada kutsem? Ada. Ngam kong kontrolek tuminom. Sana na kasidi. Kas lamay ibusanak. Oh, ngam na yun ang pay. Kanagurdat at pulutan. Waiter! Pinapos uyak ni Noel Manong. Kaya ka, ngayon baga nang awag ka no tilugan na. Ngam muna tag-drive. Intulod nak Manong Nemy. Kaya sa nung arudan di pa nagawin mo. Pagtaksiyak ton. Tinaskan ka na talaga ka. Okay. Good night na. Kaya mo ta sigurong isaragan na tikot sa mitiya. Unag tinaladan. Okay. Sige, alright. Pailang harod makaala ka ti taxi. Hindi makaalan ti taxi Manong Nemy. Bye. Thank you. Ingat Noel. Ada nga sikat ag-ingat. Tsaka mo Manong Nemy takang kanayon kaming batan nga kit-kita iti bar. Aging ka Manong Nemy nga timaysa nga gundaway nga tulod nakmanin. Kahit ko na sakbay nga tumsagak. At kahit ko ibagaking ka. Ano na ita? I love you, Edralyn. Noel, Manong Nemy arig na tiyakpay na ibaga tinagan na idigaman na tagsumbangin na pingping ko kalpasan na kat inamalan na iti lips ko. Ibagas dahawak Manong Nemy kat sana ka nagkedked. Pinulubusak lahang nga ninanam na iti bibig ko. Idirok atan nan Manong Nemy. Siyak matenti marakop keng kuana. Kat siyang maten tinangamal ka dagiti bibig na. Nga ore mi laal-alawanan Manong Nemy ti angis mi dagsinan dagiti bibig mi. Noel. Apay nga talang mariknak na ito eh. Taapay. Itala marabanam ti agek. Ado tagararem kanyak. Adabi na napingit gagararem kan nasingit nga barkadak. Ngam di na may di na pulos ginandat ginamalan ng kitilips ko. Chansing ti ima takyag ti lupok di siya lang. Ngam di na ginandat ginaganig bibig ko. Siguro noon naraman ako kumamit ti bibig na baka no. Ngam no baka si ka tinikari Noel. Ngam sana ka may kari ka buta. Awan di pa rin siya. Normal ti kinataon. Baka siyak ti saan na may kari. O pa'y lugan ko naman pa'y may sakon nga engineer ka na dan trabaho. Kagur-urnungak pa'y lang. Kadagurnungak para ti kalaysata. I love you, Edralyn. Noel. Imbaglagi din na dimteng kay ti biyak ko. Kahit kastaon iti ragsak da papake ni mama, di makita dak na ragsakak kini Noel. Idi nga amu ko ni Suna, kanin pakaamuk, kanin pakaamumin nga dan nagkinaawatan di kini puso mi.
Juan Manong Nemy nagbalingan na singad ni Noel karag naganak kanyak ng runa kini papa ket kinapudno na inikanda papa kini mama iti pagpuunan na para ti construction firm. Juan Manong Nemy ket kastaon iti yaman. Di ba nagyamyaman ni Noel gabot na dahanin ti bukod nga negosyo. Construction firm. Babayan ka dagiti kakaduan nga mangkon kontrata ka dagiti proyekto ti gobyerno ken pribado. Ay nga nakornongan ni Sona ket kunanan kanya will you marry me? Yes, Noel. Mabaling ka ding agbasak pa'y agturpusak pa'y. No, ituloy mo ito agbasa. Kalpasan nga makapagkasarta. Nagalaysa ka mga rod kini Noel Manong Nemy ket iti karabihan iti kalaysa amin. Namimpinsan nga nakinsagot kang kuha na ti amin ko kaya rin akong tinaimas nga taraon nga naidasar iti dulang ni ayat. Ket kastaw na inti pa nang kinikinit kanyak ni Noel. Maglakit din tatimteng kaniti biyag ko Noel. Kirik-kirik agbalinak nga nadungo na sihat nga asawa. Kanagbalinak nga nadungo ka na sihat nga inadag iti agbalin nga nagda. Awanin ti sa pulag pa Manong Nemy iti kinadungo ti asawa nang runa lang aroden iti adan anak mi. At digiti problema uno liday panagsagaba iti anak kanyak iti kalukok pay laeng. Nasupapakan gabutin na laos ti ragsakda. Gabuta sa bali akon nagbalin akon nga na siya at nga anak nga kakaiso ng anak na. Kaya nagbalin nagpay nga na siya at nga asawa ken ina kadagitiya. Nagbaling nga talo nga anak mi ken ni Noel. Naituloy ko matlang ti panagbasak Manong Nemy ket oregas kasano mga opisina akmat ngem ti opisina iti construction firm ti asawa. Bali ta kam matlang Manong Nemy ti manage ti negosyo. Kada pa kini mama Manong Nemy intedan iti sabali ti negosyo da. Tas amin nga mabaling da kami kani Noel iti mga sikaso. Nagretiro dan. Manong Nemy inteda kadagiti kakamagyan mi matlaeng nita nga negosyo. When ket isudan tadada nga maringguran kadagiti talong apo ko da. Diyak may ladawan tiragsak dagiti ganak kanyak nga mga asikaso kadagiti nasisingpet nga apo ko da. Nga ko na dapapakin ni mamaamom iha kasupadim dagiti anak mo. Dagiti apo ko mi. Nakatudtudyo dagiti nga ubing dagiti nga apo ko idin sa sika idi. Ay nakatangtangken ti ulom. Nakabadbados ka. Ngayon saanitan mama, papa, ay talaga una nga pagyaman na may kinapod Diyos talaga nagbalbaliw kan. Kahit na kami ti kararagsakan nga naganak, kahit na kami ti kararagsakan nga lulukin dula, gapu ka na kiti na sisingpet, natutudyo, kahit nalalaing nga po kumi. Dito nga ron, ti pagkapuglan, ti pagkasalita, ak Manong Nemy, nga ti agdama, kadadani ti higher grade, di talungan nak mi, kat nakananama, tinaranyag, amasakbayan da, kat nagtultuloy ti ragsak mi, iti asawak, di anak mi, kastambat ang kada papaki ni mama. Agyaman naglauna iti anos mo nang ibasa, kat sabi ko ma, dadamat na ibatik nga andal, liwliwak at pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak nga dimngeg, kat nagbuya, more power to your program. Tuwing nga agyaman nga pagayam mo, Edralyn, iti Isabela. Thank you kang ka Edralyn. Tingka pa rin buhay ito true to life success story. Tinigudan nga may sag nga Subeg at ang ti ulo na nga anak nga nagbalbaliw ka. Saan nga naladaw nga pa nagbalbaliw. Thank you man kada ginagbuya ka nagdengeg. Sumatuin ni pagayam yun ni Manong yun Nemy Ruiz. Magibat-batin tinibag oras kada kay aming nga sa kapada. Babay na po.